Ja sam Vojislav Pajović, poreklom iz Čačka. U Švedskoj živim 34 godine. Frulu pravim od 85. godine. Do tada sam tragao za pravom frulom. Nisam mogao da nađem i rešio sam da je pravim. A frula je stara ljubav iz djetinjstva, gdje sam provodio letnje raspuste na selu kod babe i dede i tako. Mislim, bila je jedna velika pauza između i to se ponovo povratilo. Rođaci me snabdevaju sušenu šljivu, najmanje treba bude 5 godina, 6, pa zatim bagrem, pa ima i divlja trešnja, mada šljiva opet najbolje. To je uglavnom za naše dole tržište, mislim za sabore te frulaša i na prvo mjesto je sabor frulaša u Prislovnici kod Čačka. Ja se zovem Marko, idem u 2. razred i rođen sam u Švedskoj i tata me naučio da sviram. Vojislav Pajović iz Malmea jedan je od oko 80.000 Srba koji žive i rade širom Švedske. Formirao je porodicu i kupio lep stan u Malmeu. Odlučio je da zauvek ostane u Švedskoj. Srbi danas žive u stotinak zemalja na svim kontinentima i to je jedini pouzdan podatak. U nedavnom pokušaju da se izvrši popis Srba u rasejanju, reč je o iseljenicima iz Srbije i Crne Gore, došlo se do brojke od 500.000 iseljenika. Što se tiče Švedske, statistika u ovoj zemlji useljenike prati po zemlji porekla, a ne po nacionalnoj pripadnosti. U ovdašnjoj literaturi mogu se naći procene švedskih sociologa da su od oko 200.000 useljenika iz Jugoslavije 40% Srbi. U Švedsku su stigli u 2 veća talasa. Prvi je bio u vreme Drugog svjetskog rata, kada je Nemačka u Skandinaviju deportovala na hiljade srpskih zarobljenika, i drugi početkom 60. godina, kada je otvoren proces migracije srpske radne snage. Glavni doseljenički udar u Švedsku iz Jugoslavije stigao je 1966. godine dolaskom 8.000 naših radnika. U proseku to su bili muškarci sa srednjom kvalifikacijom koji su našli posao u švedskoj industriji, ugostiteljstvu i komunalnim uslugama, mada je bilo i stručnjaka, posebno u zdravstvu i građevinarstvu. Naši radnici ovde su formirali svoje porodice i pustili duboke korene. Mnogi od njih afirmisali su se kao uspešni biznismeni. Po stažu od 30 godina provedenih u Švedskoj, Srbi su od gostujućih radnika postali iseljenici. To ne znači da su se odrekli svog srpskog porekla. Ja sam došao, imao sam 22 godine, sad ću 60 godina. Znači 30 i nešto godina proveo sam veći deo svoga života ovde. U početku, kao svi naši ljudi koji su došli ovom, su došli na privremeni rad, međutim taj privremeni rad se odužio na večnost i malo ko će da se vrati dole u našu otadžbu. Ne zato što ne volimo tu našu zemlju daleko od toga, nego jednostavno zato što smo ovde toliko dugo živjeli, ovde smo se etablirali ovo društvo, ovde smo prihvatili neke dobre osobine, dobar deo kulture ove zemlje. Ja jesam prilično integrisana u švedsko društvo, ali to je lično moja volja i moj rad i trud, jer ako se ne integrišemo ovde, znači ne možemo ništa ni uspeti, ne možemo ni posao dobiti kako treba, znači moramo biti aktivni, moramo se truditi, raditi na političkoj sceni i na poslu da bi uspeli da se uključimo u švedsko društvo. Kada su se Srbi i Crnogorci zaposleni u Švedskoj, početkom 90. godina našli, kao i mnogi naši ljudi u zemljama Zapadne Evrope, pred dilemom srpstvo ili jugoslovenstvo, odlučili su se za kompromis. Rezultat tog dogovora bilo je formiranje Svesrpskog jugoslovenskog saveza i preimenovanje jugoslovenskog lista u naš list. To je samo jedan od znakova kompaktnosti srpskih gostujućih radnika u Švedskoj, jer oni su se 90. godina u ovoj zemlji suočili sa antisrpskom kampanjom u švedskim medijima i administraciji, ali i sa albanskim, hrvatskim i muslimanskim nacionalima.
nacionalistima. 17. februara na trgu Stoterget u Malmeu Šiptari su proslavili izmišljenu i od zagovornika novog svetskog poretka priznatu nezavisnost srpskog Kosova. Okupljanje nije privuklo pažnju Šveđana, čija je vlada početkom marta priznala nezavisnost otetog dela srpske zemlje. Sve je u životu tajna, znate. Kada se naprave neke velike greške, kakve smo mi pravili u svojoj istoriji, kada smo, odrekli se vere, nacionalne svesti, nacionalnog ponosa, u stvari, ovo sve što nas sada, što nam se dešava, to je, žetva crvene nesrećne setve. Samo, Kosovo nije dugme, znate. Kosovo nije neka stvar koja se može uzeti i oteti, znate. Kosovo je istorija, Kosovo je život, znate. Kosovo je pamćenje, Kosovo je naša prošlost, naša sadašnjost i naša budućnost. Problem Kosova je jedna velika tragedija. Ja kao Hercegovac proteran sa svoje zemlje znam konkretno šta znači biti proteran i moje srce plače za tim ljudima, Srbima sa Kosova, za to što se dešava za nas ovde neshvatljivo i pogotovo pošto u medijama švedskim mi smo predstavljani kao zlikovci, kao neljudi, što uopšte nije istina, što je jedna velika tragedija, čak lično kao osoba doživljavam čudna pitanja od mojih švedskih prijatelja, često na bazi zašto ste vi Srbi taki ili tako nešto. Srbi su u Švedskoj dobro informisani o svim događajima. 17. februara, u vreme emitovanja drugog dnevnika Srpske nacionalne televizije, koji se putem satelita, ali i SBB-ovog Total sistema emituje širom Evrope, bili smo gosti u domu Nišlije Čedomira Krstića. Pa da je to u nekim drugim vremenima, sigurno bi bilo šanse da se mi odupremo njima i da napravimo kontramiting. Međutim, danas nema šanse. Nema u stvari, nema ni ljudi, nema ni ko da izađe, ni ko da ih povede te ljude. Danas je to sve zamrlo, nema niko. Nema niko. Čeda se u Švedskoj bavio raznim poslovima. Danas vozio autobus u Lundu, studentskom gradu udaljenom 16 km od Malmea. Došao sam davne 67. godine. 18 godina sam imao, nisam nešto potrazi za nekim kapitalom ili šta ja znam, nego čisto avanturistički mlad, pa da vidim malo sveta i ja. I eto ja malo po malo, 41 godinu, još 3-4 godine i ja u penziju. I šta posle? Vremena se menjaju, narod se menja, države se menjaju. Ja sam bukvalno dole kad dođem danas, manje više, izgubljen. Iako sam rođen, formiran kao čovjek dole. Za razliku od naše dece koja su totalno, stvarno, za dole izgubljena. Mislim na one dece koja su rođene i ovde. I, Boga mi, debelo ću razmisliti da li ću se uopšte vratiti dole, da živim, ili ću ostati ovde. Crkva, a i popustljivost švedske i jugoslovenske politike omogućili su 70. godina da Srbi i Crnogorci u jugoslovenskoj koloniji nametnu svoj kulturni i nacionalni identitet. Za razliku od drugih, razvijenijih evropskih država, u ovo je društveno, ali i duhovno organizovanje bilo jako izraženo. Parohija Svetog Kirila i Metodija je druga parohija u Skandinaviji koja je osnovana 1972. godine. Okupljamo se oko Svetoga hrama gdje, eto tako, prenosimo svoje duhovne misli i na svoju otadžbinu, svoje mjesto, svoj hram, a samim tim i, evo, duhovno uzrastamo baš u ovim smutnim vremenima, obzirom da, kao što rekao, živimo, daleko od otadžbine. To je jedino što našim Srbima daje i kulturu, i veru, i istoriju. Danas u Švedskoj funkcioniše 25 naših organizacija, od kojih je većina koncentrisana u Stokholmu, Göteborgu i Malmeu.
Najstarije srpsko društvo u Švedskoj je Sinđelić, osnovano 1974. godine. Iz tog društva, početkom 1992. godine, iznikao je Srpski savez sa oko 20 klubova članica. Objedinjavanjem sa Jugoslovenskim savezom u Švedskoj izbegnut je često kobni srpski raskol, što nije uspelo našim ljudima u mnogim drugim zemljama Evrope. Ono što je nama najprvenstveni cilj i nešto što je najbolje za nas, to je da se održi tradicija, ta kultura srpstva, srpskog jezika, naravno kultura, tradicija, da se srpstvo održi, da se jezik održi. Možda ste primetili da većina ove dece je rođena ovde, to je neka treća generacija Srba koji su rođeni ovde i možda su većinom se i pošvedili. Mi kažemo pošvedili zato što većinom pričaju švedski jezik. Baš zbog njih da bi su trenirali, da biste trenirao jezik, srpski jezik, da se ne bi zaboravila kultura i ono što nosimo za nas. Eto, to je jedan osnovni cilj da se ovaj savez tako i opredeli da se bavi tim pitanjima koje se naravno tiču naših članova i naših udruženja ovde. Savez Srba u Švedskoj sastavljen je od 46 udruženja sa oko 6.000 članova. Srpsko kulturno i sportsko društvo Srbija iz Malmea, koje je osnovano 1975. godine, jedno je od najaktivnijih u ovom udruženju. Društvo zadnjih 3-4 godine okuplja između 500 i 700 plaćenih članova, zavisno od godine do godine. Trenutno su zastupljene 3 sekcije, dakle fudbalska sekcija, folklorna sekcija i košarkaška sekcija. Košarkašku sekciju treba istaći s obzirom da je zadnjih 10 godina upravo košarkaška sekcija ostvarila veoma velike uspehe. Prvi tim igra već 7-8 godina prvu saveznu švedsku ligu, pa smo je čak i pobeđivali. On je došao u klub Srbija pre 2 godine. Zadovoljan je s klubom, zadovoljan je sa ekipom. Nada se velikim uspehima ove godine. Prostora ima, uslovi su dobri i ovdje se igra košarka. Samo je sad pitanje vremena kad će to da krene boljim putem. Ovdje u Švedskoj ja mislim da nema klimaksa za košarku. I moj plan je da završim ovaj fakultet što ja sam idem. To je kao da budem neki trener i da nešto radim ovdje. Možda ću da idem u Beograd da studiram u ovaj DIF ili Braća Karić ima neki fakultet tamo, što je mnogo dobro. Da idem tamo, da učim sve što možem da učim, da idem ovdje i da budem najbolje tamo. U Švedskoj sam već 15 godina, negdje od 2004. I bavim se društvenim radom svo ovo vreme upravo u tom klubu Srbija, a pomalo i u Srpskom savezu. Malme, treći po veličini švedski grad, za posljednjih 10 godina promenio se više nego tokom čitave svoje istorije. Dok su u proteklim vekovima promene donosile osvajački ratovi, smene vladara i verski sukobi, novi grad danas izrasta zahvaljujući neobičnim idejama. Kažu da u Malmeu danas žive ljudi iz oko 150 etničkih zajednica sa raznih strana sveta. Švedski jezik služi kao most za više od 100 jezika koji se danas mogu čuti na ulicama Malmea. Većina stanovnika ovog grada smatra da je raznorodnost kultura dragocena vrednost, ali u manjim naseljima Skanije, kao i u susednoj Danskoj, sve su češći rasistički incidenti. No i pored toga, ovdje su uspešni mešoviti brakovi. Ja se zovem Per Sjöström, inače sam Svedjanin, poreklom i od oca i majka i koleno nazad. Ali tako sam se oženio sa Srpkinjom i zavolio sam taj narod i to zemlju dole u Srbiju toliko da mi je bio cilj da naučim to jezik vaš i toliko da, eto, toliko to volim. I evo sad i malo tu u klubu sam malo aktivno, u srpski klub ovdje u Malme i evo mi sin tu i on 9 godina na zdravlje sad i
voli on košarku da igra. Kako ste se upoznali sa vašom suprugom? Išao sam na odmor i tako, pa onda mi je bio i cilj, što sam rekao da se oženim dole sa crkvenjom dole. I to sam išao, potražio i tako sam onda našao. Eto, imam i braće, Sveljani i to kažem po kolenu. I ima sad rođene braće, što ne razume to, ali recimo ja sam taj put išao, isto ko da mi Bog kazao i rekao da to je put za mene. I eto, ja sam prešao u to pravoslavnu veru, zato što verujem u to i druga se krstem, znači dole u manastir Mileševo, u Prijepolje, i gdje stoji poznato to Belo anđelo i to, šta ćemo za naše djeco, ja sam to volio da on to dole, da se to uradi i da bude pravo kako ja smatram da treba da bude. Luka, ili imaš dosta drugara ovdje u... Ima, vala puno. Ovdje mi sve svetski drugari u razredu i ovdje svi su mi drugari, baš je fino. A jel voliš da odeš kod bake dole u Prijepolje? To mi je najbolje, bolje nego ovdje u Švedskoj. Od prvog dana sam osjetio samo ljubav i nema ništa drugačije nisam osjetio, nikad problema nije bilo. Znači sve što najbolje može da bude i to iskreno da je to tako bilo. I sve samo pozitivno i u zemlju i u narod i samo je to sve bolje. Ovo što kažu na vesti pričaju, to je već druga priča i dosta toga nije istina. I ja smatram da narod u svetu koga interesuje i ko treba sami da gledaju, treba da putuju, da idu dole u zemlju u Srbiju, ništa im neće da fale, ništa im neće biti. I da taj narod ode i da to vidi svojim očima, onda da kažu posle što ima svoje mišljenje. Ko što sam ja radio, znači išao sam i gledao sam i uverovao šta je to i kako je to stvarnost. Ipak realno da gledamo, znači stabilnije da bude, ja mislim da sam između prvi koji bude moći dole, da živim dole u Srbiju, u zemlju Srbiju da živim. Žalostno taj narod pati dosta i narod teško, ali bez obzira na to teškota stoje, narod se ne preda, narod se drži svoj i ne pokvari se. Još uvek ja idem i danasnih dana na odmor i još uvek narod mi isto gleda, isto dobro, lepo, sa lepom srcom. Tako da stvarno ne znam, izgubim reč koliko mi se sviđa i koliko mi sve to lepo. U Švedskoj žive ljudi različitih vera i kultura. Svi oni sa sobom ili u sebi nose deo sveta iz kojeg dolaze. Ovaj naš zemljak, koga smo sreli u Halmstadu, ima zanimljivo objašnjenje za svoju tetoviranu glavu. Cijelo telo mi je tetovirano, pa sad rekao, ajde nešto uradim što niko do sada u životu nije uradio i to sam uradio. Pa imam Kalabića, imam Dražu, imam i Bin Ladena, čak što više imam na jednu stranu. A na drugu stranu imam, tu je rumunski prezident koji je bio Čaučeski, pa onda Tito zadnjih dana, pa Stalin, pa Hitler. A njih zovem kao bad guys, a ovi su good guys. I svi me pitaju za Bin Ladena, kako može on da bude good guys? A tu sam rekao da Bin Laden nije terorista, što su svi kao cijeli svet protiv njega. On nije terorista. Amerikanci su teroristi. Gdje god su ušli, napravili su frku. Sudeći po relevantnim statističkim podacima, u Švedskoj danas živi više stotina Srba, 60-godišnjaka, koji pripadaju prvoj generaciji useljenika. Ovaj podatak otvara pitanje koliko generacija useljenika srpskog porekla živi danas u Švedskoj, 3 ili više. Ako se opredelimo za 60. godine minulog veka kao godine masovnijeg doseljavanja naših ljudi, onda se može reći da već stasava treća generacija useljenika starosne dobi između 10. i 15. godine. Moje 15. godine sam došao ovdje bez familije, tako da sam morao da radim. Vidio sam da mora da se radi da bi se nešto steklo. Onda sam počeo da radim kod drugi, duple smene, tako reći. Prvu firmu kad sam osnovao, to je bila mehaničarska, pa sam vidio da tu nema dobrog posla, nema zarade, onda sam počeo građevinsku. Zaposlio sam rade, zet mi jedan radi, drugi zet, sin.
ćerka mi vodi knjigovodstvo i tako sam napredovao i onda sam počeo i dole da surađujem, da uvozim mašine, viljuškare, otvorio sam fabriku binora sa Tomom i Draganom iz Mladenovca i onda sam stvorio Majdan, jedan kamenolom dole, znači investirao sam novac odavde dole da bi i dole nešto imao da stvorim. Stariji pripadnici druge generacije, oni u starosnoj dobi između 25 i 30 godina, a takvih je nekoliko desetina hiljada u Švedskoj, već su krenuli u svet biznisa. Među pripadnicima druge generacije uočljiva je želja za čvršćom vezom sa otadžbinom svojih roditelja. Ima nas na jugu Švedske oko 25.000 Srba, od toga smo sad trenutno jedna od najvećih manjina trenutno, ali dobro smo ustrojeni, što se kaže, i uvek na vidnim tačkama. Otišao sam jako davno iz naše Srbije, tadašnje Jugoslavije. Svirao sam u radio orkestru pokojnog Čika Radeta Jašarevića i tako. Bio sam mnogo takmičenjima, ovde sam nastavio tu tradiciju sa muzikom. Onda sam bio naravno i ovde sam predavao. Eto, deca su porasla, pa su onda i oni ovako počeli maltene mojim putem. Generacija koja je moja i starija, koja je već došla, znači 65. godine, koja se sada ili vraća kući ili ostaje ovde da živi, to bude delimično da leto provode dole u Srbiji, a zimi znači provode ovde kod svoje dece. Vremena se menjaju, narod se menja, države se menjaju. Ja sam bukvalno dole kad dođem danas, manje više, izgubljen. Iako sam rođen, formiran kao čovjek dole. Za razliku od naše dece koja su totalno, stvarno, za dole izgubljena. Mislim na one dece koja su rođene i ovde. I, boga mi, debelo ću razmisliti da li ću se uopšte vratiti dole, da živim, ili ću ostati ovde. Većini ljudi iz prve generacije Švedska je sve ili im je sve u Švedskoj. Zato će zauvek ostati u ovoj dalekoj zemlji, deleći sličnu sudbinu gotovo svih naših iseljenika razvejanih po celom svetu.